Yes, reka mbifurize kugira ibihe byiza nizere ko icyumweru cyanyu cyagenze neza. Turagarutse rero makuru avugwa muri aya masaha ni ku cyumweru tariki 6 Mata muri mwaka wa 2025 na makuru birumvikana turaza kunyarukira Nyiragongo. Makuru atambutse twabwiye ko aha Nyiragongo aba komanda b'abarwanyi b'umutwe 23 bamanutse mu mukwabo ukomeye cyane. Turababwira amagingo yangaya uko byifashe, dore ko bamwe bamaze gufatwa abo ku ruhande rwa FDLR, harabafashwe harabapfuye, byose turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turababwira kandi iko muri Masisi gifaru cya FARDC na Wazalendo kimaze kuraswa kikaba cyarasiwe ahitwa Rubaya. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Mu gihe makuru atambutse twe twababwiye ko hari umugabo wo muri Wazalendo wisize insenda, turaza kubyinjiramo ibi nabyo turebe uko amagingo ya byifashe. Ikindi kandi turababwira ko muri Warikare abirigi 3 bamaze kwicwa mu ijoro ryakeye, ndetse na 4 baburiwe irengero cyangwa bashimuswe. Gisirikare cyangwa se leta ya Kongo bamaze kubegeka kuri M23 ndetse bahita abatanga itegeko rikomeye. Ibi byose turabyinjiramo ku buryo burambuye. Nituza kubona akanya turaza kandi kubabwira yuko Kinshasa abantu ibihumbi n'imodoka zabo baheze ku kiraro cya Anjiri kuva ku wa gatandatu. Ibi byose turabyinjiramo ku buryo burambuye. Birumvikana mwebwe icyo musabwa ni ugutera agatebe unyemerere untize umwanya wawe ubundi dusangira aya makuru ku buryo burambuye. Ubwo kandi ni nako ngusaba guterekaho like yawe, ndagusaba kandi no guterekaho subscribe yawe. Hanyuma mu gihe ukora subscribe no gutereka cyase no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification, ubundi dukomeze kugenda tubana muri aya makuru. Mukanya gato rero nikaze ku buryo burambuye muri aya makuru, muri kumwe n'umukada mu by'uru rugendo muri iyi mirongo y'imbere ku rugamba. Yes, ikaze nanone kuri mwese mudukurikiye aho muherereye mu bice bitandukanye mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko abadukurikira baherereye muri groupe yacu y'abakunzi ba Ibendera TV. Ubwo amakuru mwe tuba tuyasangira 5 kuri 5, amavideo tubapasa, amafoto tubapasa. Hanyuma ubwo nta gutinda ni munyemerere aya makuru tuyinjiremo ku buryo burambuye. Aya makuru ni munyemerere tuyinjiremo ku buryo burambuye, tuyahere Nyiragongo. Mu makuru yacu atambutse twababwiye ko aha Nyiragongo FDLR zagize gucya zirara mu baturage zirabica, ngo tekinike cyangwa se impamvu nyamukuru yari kubagereka ku barwanya umutwe wa 23 ngo byitirirwe ko aribo barimo kubarasa cyangwa se ko aribo barimo kubica. Ibi ngibi rero byakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Barwanya umutwe wa 23 bahita bamanuka bambariye urugamba. Nababwiye abakamandazi ibaye 23 n'abasinepa aba M23 bamanukiye aha Nyiragongo bikwije, ndetse bavuze ko nibiyo naba ngombwa iyi Nyiragongo yose barayitwika, ariko FARDC FDLR wese bamuhandure aho yikinze ahariho hose. Ibi rero bikaba ari ibintu byamaze gukomera no gufata indi intera ku buryo burambuye. Ni ibintu rwose byamaze gukomera
ku buryo burambuye. Akaba ari ibintu rwose abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuze bati turabihagurukira, turabikurikirana 5 kuri 5 ndetse turabishakira igisubizo. Magingo aya ngaya rero byifashe gute? Abagera kuri 350 tayari bafashwe bakirizwaho imiriro. Abagera kuri 350 tayari M23 yabarasiye aha Nyiragongo. Ikindi kandi abangaba nubwo barashwe bakaba abitabye Imana, hari abandi ngo bagera kuri 50 bamaze gufatwa matekwa, bafatiwe ahangaha Nyiragongo mu mukwabo abarwanyi b'umutwe wa M23 bakoze. Akaba ari umukwabo ukomeye cyane, ni umukwabo ukomeye cyane wabaye kuva mu rukerere rwo kuri uyu munsi, nyuma yuko FDLR ziraye mu baturage ku munsi w'ejo ngo zipfupfunutse aha muri Nyiragongo, zirara mu baturage zirabica. Zimaze kubica rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba abariye Karungu. Bariye Karungu baravuga bati byanze bikunze iki gisubizo, iki kibazo tugomba kugishakira igisubizo byihuse. Abagera kuri 350 rero tayari bamaze kurasirwa ahangaha Nyiragongo, akaba araba FDLR. Hari abandi ngo bagera kuri 50 bamaze gufatwa amatekwa. Abangaba rero bakaba bajyanwe kubazwa kugira ngo bagende batanga amakuru yo wabatumye kuza gukora ibi bikorwa byo kwica abaturage b'inzira karengane. Ahangaha kandi biravugwa yuko ngo hari n'inkomere zo ku ruhande rwa FDLR ndetse na Wazalendo. Hari ngo inkomere nyinshi nubwo imibare itari yabarurwa, izi nkomere ngo zishyirwe, imibare yazo ishyirwe ku mugaragaro. Ndagira ngo rero nkubwire ko aha Nyiragongo ibintu bikomeje gufata indi ntera. Ibintu bikomeje gufata indi ntera mw'abantu mwe mudukurikiye. Narababwiye nti ahangaha rwose mwumva umukada namaze gushyikira microphone, mujye mumenya yuko ubwo ibintu ngiye kubibaha 5 kuri 5, amakuru yizewe ngiye kuyabagezaho. Hanyuma rero twebwe hano dushingira ku mibare, niyo mpamvu abagera kuri 350 bo ku ruhande rwa FDLR bamaze kuraswa, abagera kuri 50 bafashwe matekwa. Ubwo ngubwo dusigaje kumenya imibare y'abakomeretse, dore yiko ngo hari inkomere nyinshi zo ku ruhande rwa FDLR nazo zamaze gukomerekera aha muri iyi operation yabereye Nyiragongo. Nyuma rero ni munyemerere twihute mbabwire ku bantu barenga ibihumbi nabo baheze ku kiraro cya Njiri. Mukanya ndagaruka mbabwira yuko umugabo twabwiye kare witwa Justin ngo wari wabaye nk'Imana ibonekeye Wazalendo muri Masisi, ubu ngo byamukomeranye. Ubu ngo byamukomeranye rwose. Mukanya ndababwira uko uyu mugabo ibintu bikomeje kugenda nawe bimubana bibi, ariko ni munyemerere mbabwire abantu bagera ku bihumbi n'imodoka zabo baheze ku kiraro cya Njiri kuva ku wa gatandatu, no kuvuga kuva ku munsi w'ejo. Muribaza ngo aba bantu byagenze gute? Narababwiye nti ngewe nzajya mbaha ubwino, nimbabwira gukora like muyikore mubishaka, nimbabwira gukora subscribe muyikore mubishaka, nimbabwira gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera mubikore mubishaka. Ubwo nimutabikora ni ku bushake bwanyu, ariko twebwe amakuru tuzajya tuyabaha kandi bizakomeza. Tuzakomeza kubaha amakuru yizewe, mwebwe ntimukagire ikibazo mwageze aha ku Ibendera TV. Hanyuma rero ibihumbi n'ibihumbi by'abantu n'imodoka baheze ku kiraro cya Njiri. Aha ni muri Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku munsi w'ejo. Bakaba rero baraheze ahangaha nyuma yuko ngo habaye umwuzure ukomeye cyane. Amazi ava mu ruzi rwa Njiri ngo yarenze inkombe zarwo, bituma umwuzure wibasira ibice bitandukanye
biwegereye cyane cyane mu duce twa Ndanu, Petro Congo ndetse ngo no muri quartier ya Munani angaha mu mujyi wa Kinshasa. Abaturage rero bakaba babuze uko bambuka, babura uko ibintu babigenza, babura uko imirimo yabo ikomeza, ibintu bikaba byababanye ibibazo magingo aya ngaya. Magingo aya ibintu byabaye bibi cyane, aho magingo aya abantu benshi ngo baraye kuri iki kiraro, bakaba baheze mu modoka zabo kubera kubura aho banyura, nk'uko byatangajwe na Radio Kapi. Bagenda bavuga bati rwose na magingo aya ngaya ibintu birakomeye. Biravugwa ko ngo ibyabaye byateje igihombo gikomeye, ndetse abantu ngo babarirwa mu magana bapfuye nubwo umubare nyawo utarashyirwa ahagaragara. Bikaba rero ari ibintu byahangayikishije abantu batari bakeya rwose aha Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byahangayikishije rwose. Ndagira ngo nkubwire ko ibintu bimeze nabi magingo ya ngaya tuvugana muri aka gace. Hanyuma rero twihuse ni munyemerere twerekeze i Masisi. Ndagira ngo munyemerere twerekeze i Masisi rwose. Ndagira ngo mbabwire yuko amagingo yatuvugana i Masisi ariho ruzingiye. Ubwo abadukurikiye, like yawe yiterekaho nyibone, ndabona rwose mutari kunyigaragariza. Like yawe yiterekaho nyibone, subscribe yawe terekaho naho mbibone, hanyuma ubundi ako kantu kameze nk'inzogera nako nugakoraho, ibintu birabaterebye cyane. Aha rero muri Masisi magingo yanga tubabwira ibintu byakomeye. Ibintu byakomeye ahangaha muri Masisi. Ndagira ngo nkubwire yuko igifaru cya FARDC na Wazalendo tayari kimaze kuraswa. Abantu barenga 30 tayari bamaze gupfa, naho abandi barenga 42 bose tayari bamaze gukomereka. Reka ibi mbigusobanurire neza. Nakubwiye ngo nzajya ngusobanurira, ubundi ikibazo kindi kizaturuke kuri wowe, yenda kubera kutakoze like, yenda kubera ko subscribe yawe ntarimo kuyibona, ariko njye amakuru nzajya nyaguha y'ubwino kandi yizewe. Narakubwiye aha nzajya mbaha amakuru yizewe. Abo tubana muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV bo tayari bamaze kubibona no kubyizera. Ubwo nawe niba wifuza kubana natwe mu bakunzi ba Ibendera TV, twandikire kuri WhatsApp, nimero ni 0788 0770 078 18 tukabana mu bakunzi ba Ibendera TV, tukajya dusangira amakuru. Hari video umuntu abatazana hano kubera amategeko n'amabwiriza ya YouTube. Hari amashusho abantu bapfuye, abamotari barashwe, abaciwe imitwe. Ibi ntago tuba twabizana hano, ariko abo tubana muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV kuri WhatsApp bo rwose tumaze kugenda dusobanukirwa, tugenda twinjira mu nyungu yo kubana natwe hano ku Ibendera TV. Hanyuma rero ni munyemerere twinjire Masisi mbabwire uko ibintu byagenze. Mu makuru yacu atambutse cyangwa se yakomanywa, nababwiye yuko aha Masisi hari umugabo witwa Justin wahoze ari umudepite muri leta ya Kinshasa. Yagize gutya rero ibyo kuba umudepite ngo abishingukamo, arangije ngo ajya kwiga igisirikare mu Bushinwa. Akaba kandi ngo uyu mugabo ari n'umugwiza tunga kubera ko ngo afite ibirombe by'amabuye y'agaciro hariya za Rubaya rwose ngo acukura, ubundi akagurisha ifaranga. Rero kuri uyu mugabo ngo ni ifaranga. Uyu nguyu rero uti ibimeze gute? Yagize gutya, aragenda ngo yiga igisirikare amezi 2 mu Bushinwa. Arangije araza aravuga ati Wazalendo muri hehe, tayari ngomba
kubashoramo umushinga rwose tugomba kurwanya abarwanyi b'umutwe wa M23 tukabakubita inshuro. Ibikoresho arabaha, amabwiriza arabaha, ifaranga arabaha, ariko ndagira ngo nkubwire ko magingo aya uyu mugabo ngo arimo kurira nk'uruhinja. Uyu mugabo ngo arimo kurira nk'uruhinja kubera yuko ngo ibikoresho bikomeje kugenda byifatirwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ibikoresho yatanze ngo bikomeje kwifatirwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Noneho magingo aya ngaya tubabwira ngo igifaru cya Wazalendo bahawe n'uyu mugabo tayari mu kanya gashize abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bamaze kukirasa. Bamaze kukirasa rwose, kirashwanyagurika gihinduka ivumbi. Gihindutse ivumbi. Ikindi kandi ngo intwaro ziremereye nazo barwanya umutwe wa M23 tayari bamaze kuzifata bazambura aba Wazalendo, kubera yuko M23 ngo yamano yagiye akoranabuhanga ryabo. Ikoranabuhanga rya radari ku buryo indege iraguruka bayireba bagahita bayirangiza. Arakubwiye aba batarama bo mu mutwe wa M23 bafite ikintu cyiswe ikoranabuhanga. Bafite za radari zireba kure, bafite za jimeri. Abatipe bafite ikintu bise igikoresho, narabibabwiye rwose. Abatipe bafite ikintu cyiswe igikoresho ku ikoranabuhanga bararoze. Aba Wazalendo rero mu rukerere rwo kuri uyu munsi nibo bashoje imirwano ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Kaba ngo ari urugamba rwose rwagiye rukomera ndetse rufata intera. Kaba ari urugamba rwabera ahitwa Ruwashi na Rushowa, aha muri ibi bice byegereye za Masisi. Ibice byegereye Masisi mu mbabarire ndakuvuga ngo za Masisi, kandi Masisi ni imwe. Hanyuma rero iyi mirwano ngo yabereye aha muri ibi bice, akaba ari ibice byegereye Masisi. Hanyuma rero abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bagize gukiya bakubita inshuro abarwanyi bo kuri Wazalendo. Barangije noneho bahamagara Justin, ari we uyu mugabo urimo kubatera inkunga, baramubwira bati ibintu biradukomeranye, tubigenze gute? Arangije arababwira ati nimuhumure igisubizo kirahari. Ngo yohereza ibifaru bibiri. Amaze kohereza ibifaru bibiri, abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bati murakaza neza. Kimwe tayari ubu ngubu tuvugana bamaze kukirasa, kikaba cyarashwe hagati ya saa 6 na saa 8 zo kuri aya manywa. Ikindi rero ngo cyageze gukiya baragihungisha kubera ko ngo babonye iki ngiki kirashwe, bagira ubwoba bw'uko n'ikindi cyaraswa, bakabura icyo baza gusobanurira uyu mugabo Justin wamaze kugenda abatera inkunga. Dore yuko ngo n'uwadandabiranaga yaramubyukanye aramubwira ati urabura iki, haguruka nkwereke. Abashoramo ikiswe ifaranga, ariko ngo barimo gutsindwa ku bwinshi. Ngo barimo gutsindwa ku bwinshi ndetse ngo barimo gupfa nabi. Ngo barimo gupfa nabi umusubirizo, dore ko magingo yanga y'ababarurwa abari hagati ya 30 na 40 tayari ngo bamaze gupfa muri iyi mirwano. Ngo nawe ku ruhande rwa Wazalendo M23 kabivugwa ko rwose imaze kugenda ibikiza abagera kuri 42 bose tayari ngo bamaze gukomerekera muri iyi mirwano. Inkomere zikaba zuzuye mu bitaro ahangaha rwose muri Masisi. Iki gifaru rero kimaze kuraswa mu kanya, kikaba kirasiwe aha mu bice byegereye Masisi, ariko usatira Rubaya. Aha muri utu dusozi dusatira Rubaya, aha ngo iki gifaru niho kimaze kurasirwa, kiraswa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Nyuma yuko Wazalendo zari zisize insenda zivuga ziti noneho turabarangiza, ngo bikozayo bazana rero ibifaru bibiri, kimwe mu 23 igihindura ivumbi. Hanyuma ikindi ngo baragihungisha kubera ko ngo bamaze kubona ko amazi ntago ari ya yandi.
rwose ngo amazi ntago ari yayandi, ndetse barwanya umutwe wa 23 ngo barakaye bikomeye cyane, baravuga bati mwebwe nta mishyikirano tubona mushaka, reka tubereke uko intama zambarwa. Rero ubu ngo barimo kubakinagirana rwose, barimo kubirukankana, ubu ngubu ngo babagejeje kure cyane, ngo babagejeje kure cyane rwose, kubera yuko ngo bavuze bati turabaha isomo, ariko si no kubaha isomo, turabirukankana tubageze kure ku buryo mutazongera kuza guhirahira muza kugaba ibitero ahangaha muri bice bya Masisi. Ngibyo rero uko byifashe i Masisi rwose, tayari ahangaha Rubaya igifaru kikaba kimaze kuraswa. Ngibyo uko bimeze, imibare y'abapfuye ni 30, barirwa hagati ya 30 na 40, abagera kuri 42 tayari bamaze gukomereka, akaba ari abakomeretse mu masaha ya nyuma ya saa sita yo kuri iki cyumweru. Reka rero ibingibi twere kubitindaho, ubwo M23 yavuze ko igomba kubaha isomo, kandi ubwo nabo bakomeje kuribona. Ahubwo ni munyemerere twerekeze Warikare, munyemerere twerekeze Warikare, ariko nterekeraho like yawe muvandi, nterekeraho like yawe, nterekeraho subscribe yawe, nyemerera rwose ngusabe, nyemerera unterekereho subscribe niba utari wayiterekaho. Mu gihe kandi uterekaho subscribe yawe, wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification cyangwa se notification sign. Nyemerera rwose ubikore, kandi ubikore ubikunze. Igitekerezo cyawe turacyakira, niba urimo kutwumva neza uratubwira, niba hari icyo wifuza ko twakubwira turakwakira. Tekerezo byanyu rwose ni mu bitereka aho ngaho nabyo mbibone, hanyuma ubundi amakuru nyabahe 5 kuri 5. Hanyuma rero ni munyemerere mbajyane Warikare. Ababirigi 3 baraye bapfuye, bugacya bapfuye, abandi 4 bakaburirwa irengero, bugacya bashimuswe. Ibyabo byifashe gute? Ibyabo byifashe gute? Muribaza ngo byifashe gute? Reka mukanya nze nabyo mbibabwira, dore yuko ku makuru yatambutse nababwiraga ntiharakibazwa aba bantu uko ibyabo bimeze, ariko ndagira ngo nkubwire ko amakuru y'aba babirigi nayazanye tayari 5 kuri 5. Mukanya ndaje nyaguhe wowe, nyemerera ukore like, ukore subscribe, hanyuma ubundi niba uri no kunyumva neza nyemerera ubimbwire, hato ntaza gushiduka nacurangiye abahetsi mwabantu mwe, kandi uyu munsi ari ku cyumweru. Ubwo rero umukanya reka nze rwose mbajyane Warikare, mbabwire ubwino kuri aba babirigi. Yes, ikaze nanone tayari twerekeje Warikare. Makuru atambutse twabwiye ko ababirigi 3 bwakeye bagasanga bapfuye, naho abagera kuri 4 bwakeye bagasanga abashimuswe. Muti rero magingo ya ngaya ibyaba babirigi byifashe gute? Agira ngo mbikubwire neza rero, ubwo niba udahari uracikanwe karabaye, ariko niba uhari rwose nyemerera nkubwire ko ngiye kugushyira mu nyungu zo kuba wakurikiye Ibendera TV muri aya makuru y'aka kanya. Aba babirigi rero 3, igisirikare cya FARDC kitanguranwe gihita gitanga itangazo kivuga ngo abasirikare ngo babishwe na M23, ndetse ngo abandi 4 bashimuswe, ngo bashimuswe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Nyamara kandi nkuko mubizi, abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwivana ahangaha Warikare. Abarwanyi b'umutwe wa M23 aha Warikare bahavuye,
ndetse hashize n'iminsi myinshi rwose bahavuye. Ibi ngibi rero bikaba bivugwa yuko ahubwo iyi FARDC ari ishobora kuba yaje ikabarasa nyuma yuko ngo hari ibyo bakomeje kugenda batumvikanaho neza, ikaba rero ngo ariyo yaba yaje kubarasa, dore yuko ngo hagati y'Ababiligi na FARDC ngo harimo ikibazo, ngo aba FARDC babwira Ababiligi bati nimuze mudufashe kurwana, bati mwebwe murahembwa ibifaranga byinshi kandi n'umutungo w'igihugu cyacu, nimuze mudufashe twirukana M23. Ababiligi nabo bakavuga bati ibijyanye no kurwana ntibitureba, ntabwo ari cyo cyatuzanye. Aba rero ngo batangiye gushyamirana, bikaba bivugwa yuko ngo FARDC itangiye kugenda yitwikira ijoro, ushimusi ikamushimuta, uwirashe ikamurasa. Ibintu rero bikaba byamaze gufata indi ntera ahangaha Masisi nako Warikare, mumbabarire, ibintu byafashe intera ahangaha Warikare. Magingo yangaya ndagira ngo nkubwire yuko igisirikare cya FARDC ubu ngubu rwose ngo nicyo kirimo kwitanguranwa, kivuga ngo abangaba Ababiligi bakomeje kwicwa n'abakomeje kuburirwa irengero, ngo barimo kwicwa abandi bakatwarwa na M23. Nyamara ku ruhande rwa M23 bikaba ari ikinyoma kigaragaza kandi icyumvikana, kubera yuko baba bamaze kwikura ahangaha Warikare. Baravuga bati mu buryo bwo kubahiriza agahenge, twebwe tuvuye aha Warikare, ibi bice tubivuyemo. Ibice rero magingo yango bikaba birimo kugenzurwa n'igisirikare cya FARDC na Wazalendo, mu gihe rero Ababiligi bakomeje gupfa abandi bakaburirwa irengero. Ibi ngibi abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuga yuko ngo bikwiriwe kubazwa igisirikare cya FARDC, kubera yuko M23 ngo ntaho ihuriye n'ibi ngibi. Ngibyo rero uko ibintu bikomeje kugenda aha Warikare ndagira ngo nkubwire yuko ibintu bikomeje gufata indi ntera. Ubwo birumvikana makuru updates ziba zigarukwaho muri aya masaha, nimerera tuzisoreza ahangaha mukanya saa 4. Nanone turagaruka n'izindi updates. Wowe icyo ngusaba nukutanyura ku ruhande, ubundi umwanya wawe muri aka gahe gatoya kabari gatoya cyane, byunyemerera uwudutize hano ku Ibendera TV. Hanyuma kandi nyemerere like yawe ujye winjira uhita uyiterekaho, niba utari wakora subscribe kandi ubwo nta bintu byinshi rwose, nyemerera nayo uyiterekeho. Hanyuma mu gihe uyiterekaho bikwe no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera. Ikindi kandi ushobora gusangiza inshuti zawe rwose, ukaba bwira uti nimwakire linki, ubundi mukurikirane amakuru uko ibintu bimeze, ubundi amakuru tubashe kuyageza ku bantu bose cyangwa se benshi mu bice bitandukanye. Hanyuma rero ni munyemerere mbashimire, ubwo turasubira no mu bihe bitandukanye, dore ko update amakuru ku buryo butandukanye hano ku Ibendera TV tuba tugenda tuyabagezaho 5 kuri 5. Dusubire rero ubutaha.